Ovako je otprilike izgledao most imperatora Trajana preko Dunava, sazdan daleke 100. godine nove ere. Hidrocentrala Đerdap, napravljena nedavne 1967. godine, potopila je mnoge velelepne dokaze ovog neimarskog čuda. Ostali su stubovi, reljef koji u Rimu govori o tome i ova Trajanova tabla, snimljena iz čamca, što je jedini pristup. Trajanov most je dugačak čak 1000 metara. Bio mu je potreban da bi osvojio Dačane. Most su srušili posle 150 godina, zamislite, također Rimljani. Ovoga puta išli su u suprotnom pravcu. Dačani su postali preagresivni. Trajan će u pohod na Dačane krenuti iz jedne od 4 prestonice Rimskog carstva, Sirmijuma. Naime, tada je Rimsko carstvo podeljeno na 4 dela. Upravo tu je svoju knjigu sećanja i razmišljanja pisao i čuveni Marko Aurelije. Kažu da je imperator Marko Aurelije u Sirmijumu i preminuo. To je danas Sremska Mitrovica. Kada je veliki rimski imperator Marko Aurelije prilazio Sirmijumu 180. godine posle Hrista, a on je, zna se, bio najveći filozof među rimskim imperatorima, čekao ga je na ulazu u Sirmijum jedan ovakav miljokaz. Na njemu je pisalo MP3, znači Sirmijum je udaljen na 3 rimske milje od ovog miljokaza. Ali najvažniji događaj Sirmijuma bio je krunisanje poslednjeg imperatora Ujedinjenog Rimskog carstva, Teodosijusa, 395. godine. Posle toga nastaje raspad. Zapadno Rimsko carstvo opstaće samo još 1 vek, a istočno Bizantija trajeće preko 1000 godina. Razmišljajući upravo o Teodosijusu i rimskim imperatorima koji su pohodili Srbijom, krunišemo i mi večeras našu lepoticu. Putevi lepote i kulture se prepliću.